Duarbagori Constituency, Diring Angkang Kedo, Bamon Bey LP School aphuthak, Karbi Anglong Autonomous Council EM Education in Charge, Richard Tokbia Phan APHLC atum Bamon Bey Arong Humri Dampen, Lamthe Karbo aphuthak pini ada porphai sirkepra achitima por malom. Diring Local Committee Meipu, Rajan Ingtipen, Bamon Bey LP School aphuthak, lamklar kepi. Kedamtang ni plipo prang EPSLC a Facebook page along kipus alam the putha Bamon Bey LP School along Karbianglong Autonomous Council Education in Charge EM Sir Richard Tokbi Phan kepa phopon alam the putha Bamon Bey LP School long Pangram Su Walam thege lahlo je nili Pini lamklar mate lamboy kipi gantung ke lalo je labangso school labangke education ek arona peng penke laso school pagran uni athe haladak don pliwet lapen student dawi lapen labangke pini pinabe school pugali peneng peningkan ingkoi thongkep aprang penlo DPP hut pensi school ke bipon seta me haladak school bipon pusta me haladak ka school ave amastor ve lapente a student ave lapen 2011 aningkan si labangso building nang pagran lo seta me piniar ninta amastor ave lang athea bang ke haladak amastor ki PG anom puridunde labangso school ke pagran mate labangso School along master kitoji arong anom salong puridunde atheladak don piwet kacukim pensi isi a school kikim don piwet pote nangletum rata tum sitami mathatha bangkon si osomar doji ma lapen non ke bangkep bangkrisi mate bangkrep ho ane asomar ke do tum ningke school kan hap non penangana district along bangke penangana school ke kang hap mate kimar la so school pe ha so school ke pachirap humni pen ihum kibi la bangso aron nangebi la sila bangso bangke EPHLC tum inglong ke dam mate meeting do dam pen nangewur da alang letum hada kondisyon bang chini pa mesi la bangso Facebook page along setame ba birta long busa pache thang long seta meaning alang tum pi nei porlu mane hala daga condition ko son ma la so bang ar chupa me mate lahai lang et pensi alang tum pi nei seta me non bang ke alang le tum lang le thang the matha the kun ke pensi la bang su ki pusa bang ke la bang ke chok chi pusi nilihin pen jong da bang SSC department mate education department pen isi proposal nang hang si dak don ko andoma school asmar mate student bang ko andoma hadak school bohai un maun ema pulahai proposal nang hang pensi pidun si pini la hum thom mate hum pri school ke pini lo than bom lo la si hala bangke lahai ron along puridun de dat posin nilihin pentanon tak klemun thek thek dat lo la pen ko mamia leader mua kapreka in charge lenang tang seta hala bangke Kona ne parti tumle nang klaim pustame la bangke ke klaim dia ron long si puridun de dedi